anh can ấy không biết này tí để sạch cho phần này anh á sạch chụp phần này ai nhỉ cho mình tình mới chăm plom ơi hay da bật thô của khoa kia đó bạn hai tăng pi tôi cào pi máy nhom ai chỉ nè đầm bông đã prom tọt say cho mỗi nhom chẳng hai nhom chữ sao tư Phu dương chấm mệnh được này hay ngày trái bà anh trong tọt sấy trong đường lên cho mùi anh ở tại anh plom trong sang này tới tôi nơi ngay bần nát cọc trong mọt đây trời hai trong mua pin cho anh miên kia màu hơi nhom chú muốn nào cha hả say kia ở liền lại nàng cha bố xây bọc trong tư con mẹ bố xây bố cho mày ta hai nâng bao thông bay sát phăng nàng cha ai cha bố bọc trong thua ấy đi bà đây bà cho mình chặt ca bay sát bồn anh trao vì si bạt hơi anh làm bay sát bố ai khinh tê bố lúc khinh tê anh mới ra sạch bố dương bình hơi trời ơi mơ đâu tôi xoắn xuống anh không tới bố dương chưa từng tập lặp lụng trả lý ở của chặt ca anh rơi từ khung kia bật ở trên nhà một con phim của anh hai kỳ tôi coi cho cho thôi tôi đang tập lặp khó tới thế là khó tới anh bay sát thế là khó tới anh này dây mà đón tiệt tứ ơi à chứ mày sai thứ ba mày sai ba mình nuôi bùi dương để sầm lại gì tư à mày sai chừng đấy à mày sai sầm lại gì tư anh phương ba mình nuôi sầm tưគ្រូនៅទីនេះកុំធ្វើបាបគេឲ្យសោះយោឈឺអូយលោកម្ចាស់លីដាចាដុតផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកចាប់ជំរិនក្មេងធ្វើបាបអ្នកស្រុកសូមផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងប្រទេសពួកអញនិយាយសោះតែក៏ហក់ទាំងអស់ដាចាកូនលោកម្ចាស់លីលោកម្ចាស់គូតតែគុំខ្លួនគេកុំឲ្យគេចេញមកក្រៅបង្ករឿងទៀតខំខ្លួនគេទៅខំរហូតដល់គេស្លាប់មកខំវាទៅមកចេញមកក្រៅធ្វើបាបគេឯងខំវាទៅទៀតលោកម្ចាស់ខំគេទៅលោកពុកលោកគ្រូថ្ងៃនេះបង្ខាត់យ៉ាងមិនទៅហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាត់គោចោលខ្យល់ទាំង7បានវិជាថ្មីជាកម្លាំងបាក់សីបដូរទឹកទៅជាទឹកកកហាត់វិជាដំណាក់ទឹកកកឋានសួគ៌ដល់ដំណាក់កាលទី7ហើយក្រៅពីនេះខ្ញុំនៅបានមិត្តភក្តិម្នាក់នៅឆ្នេរសមុទ្រថែមទៀតមិត្តភក្តិអញដឹងថាខ្លួនឯងហាប់បាក់ច្បល់អត្តសញ្ញាណទេទោះគេជាមនុស្សតែមិនស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណខ្ញុំទេគេទុកខ្ញុំជាមិត្តជាណាគេឈ្មោះណាចាហ៎ពិភពលោកនេះចង្អៀតមែនមិននឹកស្មានថាឯងនឹងបានជួបអសត់បិសាចសោះឬមួយដាចាជាអសត់បិសាចពួកយើងរំចាប់3ឆ្នាំមកហើយថ្ងៃដែលកើតគាថាមេឃាពីរោធអសត់បិសាចនឹងបំផ្លាញគ្រប់យ៉ាងឯងនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកស្ដារឈិនທາງគន់និងគុជស្ថានសួគ៌យ៉ាក់មានកិត្តិយសអសត់បិសាចអាក្រក់ដល់ថ្នាក់មិនអាចលើកលែងហ៎សម័យបុព្វកាលកុលសម្ព័ន្ធនេះធ្លាប់ជាកុលសម្ព័ន្ធដែលល្បីរឿងអំណាចក្រោយមកពួកយើងសុកចិត្តនៅក្រោមអាណត្តិឋានសួគ៌កំចាត់អរិយក្រោមបាត់សមុទ្រជាច្រើនរហូតទទួលបានអំណាចជាស្ដេចពូជុកនេះហើយដឹងថាកន្លែងនេះជាកន្លែងអីទេវាំងនេះនៅក្រោមកំណោភ្លើងក្នុងភ្នំភ្លើងនេះគឺជាកន្លែងឃុំឃាំងបិសាចទាំងឡាយក្រោមបាត់សមុទ្រដែលពុកជួយស្ថានសួគ៌កំចាត់វារាជវាំងនេះដាក់ឈ្មោះបែបទាន់សម័យតែមិនគ្រាន់តែជាកន្លែងកក់ដាក់អ្នកទោសរបស់ស្ថានសួគ៌តែប៉ុណ្ណោះបើពួកយើងចេញពីទីនេះបិសាចដែលគ្មានកម្លាំងទេវតាសង្កត់នឹងរត់គេចទៅបានដូច្នេះហើយទើបពួកយើងមិនអាចចាក់ចេញទៅណាសូម្បីតែមួយជំហានតាមការពិតនេះមានកំណត់ពីបិសាចពួកយើងមិននឹងអាចទទួល